Ya, mai jenis bangun, ni cukup bebanmu suka lebang. Mai jenis medar, mesaut lantasan, ible yo di besarayan. Aduh beli, basang isang, ngenyam jemakang dia abadi dogen. Keto abadnya ible yo, lantas inyoman jater, nyemakang nasi, acawan, misi bemang uah. Adok-adok lantas keken di belenjo maro balikin jangan gati jukut bebanone lantas yo mekena madak enggal megedi kurene keto kena ne i belenjo satu enggal jani inyoman jater subuh-subuh medar lantas yo nyemak tambah gue luas keumanu maro kalah pundur maro idik tundun inyoman cater ngencolang lantas iblenjo mencelat kepawan lakar medar jambal jukut bebano bes keliwat jahan kan diket kuah-kuah neklahang lantas payo jukute entungang dijalikan kan dibelah Kau cerita jani subuh sanjo inyoman jater subuh teke uli megaya di umane basang ni sejuk ngencolang yo mencelat kepawan lakar medar sab subuh dah petang payo jukute subuh belah ngerimik lantas yo adi belah payo jukute lantas yo ngauken kurene lenje adi belah payo jukute mesaut iblenjo misi ngeragah oh beli tumi kuluke mekerah di paon adi si mulanya keto inyoman jater ngelanturang kali kecang si dumulahang kulu awak icang ngejar ngekor nih beli keto iblenjo mesaut inyoman jater ngeliang lantas yo ngai uyah lengis sangwang ngedarang nasi sawire basami sibu seduh disubame suat medar lantas yo kaya tur sirep sawire niki sampun petang aingge wanta asa punika presido titiang ngaturang satwa ring rahidu becik sane mangkin sedurung titiang puhutang titiang ngaturang para mesanti om santi 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 om semua lega biasa semangat ya juara satu ini lanturan untuk pemilet sane kaping 4 saking Banjar Belot Baleago jurusan rajang siang majengreng semeton pamilet sinarang sami sane bangdowangian landre mangkatang titiang rasa ngayu bagi pisan titiang Sri Astuti presida nyarangin wimba kare sane mangkin inggih punika mesatwa bahasa Bali sane memuja bebano ayo sedurung titiang ngelanturang mesatwa Bali puniki titiang pengantar acara nenten lali ngaturang penganjali madrene pinaka perwane ngatur aksirin sebah pengastung karang titiang pinaka pemungkah acara Om Swastiastu. Ayo satu seni pacang kawitin titiang. Ada konek tuturang satwa anak wani madan inyoman jater ngelah kone ye kurenan madan iblenjo ento anak ni bocok main boh belong nanging tusing pesan nyak ngadanin dewek ni belong
Nah, inyoman jatar puniki anaknya memacun sedina-dina ia megawe kone ke umane. Nah, inyoman jatar puniki nelokin kone ia belanja puniki nelokin kone ia inyoman jatar ke umane sambil ngabang dedaran. Sesai-sai kita dogenan kune ajengan nasine inyoman jater kanti meduadi rasane nyoman jater nang pesan kelengis berjukut don ubi maroroban itu nih. Nah, sedak dina anu inyoman jater maresan mesut metekap lantas ia nam pedang sampine pak ke pesisi duga seanto ada kone tukang jaring tokal miwah bebano sanelakar ngesi siang jukunge ene. Nah, sawireh inyoman jater puniki anak ne mula demen mata tulungina iya tukang jaring puniki ngosongan jukunge ene pak ke pesisi. Nah, isubane ia suwut nulungin tukang jaringi ento upahina ia bebano aukun. Lantas mulih kone ia ngalih iblenjo ngabo bebanone ento saget terkejut kone iblenjo mimih beli apa beli kabo adi ngabo lelipi mulai di siang simbali gitu kone iblenjo gede kone ngakane inyoman jater sadang nyai celoma belong ini semua padan bebano dan jayone lelipi gitu betne inyoman jater momo lablab le anggon de makuah cakal buin megarapan ke umane gitu yo inyoman jater tumuli lantas iya megae ke umane iblenjo ngencolane ke kepaune ngendihang yo api nunduang yo payu celepanga lantas bebanone ento juju kangen saget nunggu atugal menek jelempanganga lantas bebanone ento masih cara sedang mencelep di nanti adanya payu ento nyelicik lantas ya kepisagane nyilih payu kini betni yuk memelayan si sadar memang ngolah payu lantang nyilih petiang anu ngelap-lap bebano mesahut pisagane ento payu lantang si ngelah meme payu lantang meme tuang ngolah payu penyukutan gitu di paon lamun nyai kanggo mau silih apa mulai anu ngelap-lap bebano mecelap lantas iya iblenjo ke paon pisagane ento milih-milihin payu kerasayang masih tu sing ada ane nyandang bebanone ento mecelap ke payu buung iya nyilih payu ento kene betne aduh men buung sebut nyilih payu kerasayang sing ada ane nyidang bebanone ento mecelap ke payu memene melain lantas ia nyicit buin kepisagane ane dauhan madam meme nengah kini betni yuk meme nengah si sadar ngolah payu lantang nyilih petiang anu ngelap-lap bebano mesahut pisagane ento payu lantang adi soleh sayang meme ningahang payu lantang meme sing ngolah payu lantang ane meme gelahang tuh payu bunter ge di paon lamu kawan nyai mau sebut jemaah abang mulai silih gitu pesahut pisagane ento melain nyelicik lantas iya ke paon pisagane ento milih-milihin payu masih tare ada di sedang lakar anggon ngelap-lap bebano sawireh Yosuba ilah milih payu lantang tusing masih maden man mulih kone iya iblenjo jemak lantas bebanone ento gantunga di apit-apit tangga kalahina iya pules di pesare aneh
ngerukuh nih. Nah, inyoman jater mara mulih nih uling umane mara tepuke yeh adinu bebanone megantung sing sebetulnya nicang ngelablab gelohine lantas yo kurenane iblenjo kene betne yo adi nu bebanone ne menggantung yo si sebetulnya nicang ngelablab anggo memang kuah adi nu nyai medang ali jani gitu betne inyoman jater mesaut ku nenek blenjo sambil ngeraga di pesirapane kene betne aduh beli kepustingin lah sama watiangnya sakit dure ngidang bedang-bedang gitu betne i blenjo. Nah, inyoman jater puniki anakne mulus satu darman mendap kone iya padidina lantas iya ngolah bebano ngeltekang kone yo api lamun ngolah kompor kan tenang lamun ngolah sangka kecerena Dupang kone ya api, nunduang kone ya payu, ngeracik ya basa no, letok mane, Nah, jemak lantas salenan, sibak-sibak ke bebanone ente, tugel-tugel bebanone ente, mare celempungan ke payu Nah, iblenjo ngincegang nih bangun ngintip uling song bolongan tembok nak bolong tembok yo bolong tuh kan itulah kono ngintip kene kone kenah nih yo sambil ngerumik nih kene jenis jaran ngolah bebano benisi sibak-sibak benis tukul-tukul mare celepangan ke payu nih jangan disakit luar ngali puyuk lantang sing man-man nah dan disebut nawang carane ngolah bebano do ken-ken nah isubane yo sebut-sebut ngintip inyoman jater ngolah bebano melahir kono yo ben kepesirapane tur pulas. Nah di subane bebanone ente subuh celepangang di payu ngajak inyoman jater celepane basa mimih makalipuk boncani pesangan bane bebanone ne kan diadek kencungane iblenjo nah di subane bekuahe ne subuh lebang inyoman jater nanjenen iblenjo ke tengah metene mekaukan mekaukan gigis yo singidang lawanin bangun medahar makan ikan nasi lah gitu betne inyoman jater mesaut lantas yo iblenjo sambil ngeragah di pesir panen aduh beli senang racun sampiang nih nah dari masih dimakan nasi abdi gitu juara ini blenjo yo nah dimakan lantas nasi ngajak inyoman jater acawan orang yo abdi terima nasi acawan jemaah siame kuah bebano bede bang iblenjo bangun lo ngicipin kuah bebanone endo mimih jangan pesan rasane kone nah iya pesatuan tuturang bidang kone nah cicipine lantas kuah bebanone ento ngajak iblenjo sebesar cicipine nyemak ya nasi lalu aduk nih dikenahnya kone terseceh mesaut menghaukan yo kaukin kurenane mime besenceh nih kuangang nasi gimana aja nasi bede makan nanti nasi ngajak inyoman jater ben bede kuahin kuah bebano bede buin kone yo makau kang sur ngaduk ben kone yo makau kang mimi bespatetan ne kuangan kuah siamin kering kuah bede galak yo udah sebut undang ngelagap singnya ben sinundang bejani
Nah, jemaah lantas kuah bebede ngajak inyoman catat. Buin yo maulah mekaukang memeh bes anyudan ne pok nasine kuangan benang bok kuangan nasi bebede jangan kuah gitu. Jemaah lantas ngajak inyoman catat ne nasi ben apiring jangan kuah bebano bang iblenjo aduk memeh apiring majureng dari iblenjo le subuh senya le subuh ngajang paling malun beliu pisena. Nah dikenah ne iblenjo sambil medaran kene kone ye ngadekan ngemadaan ne ngemadaan inyoman jater pangenggal buenyo kone ke umum gae yo kal buen nyemak nasi. Nah di subane inyoman jater subuh suut medaran nyemak kone ya tambah baru ini tundun serot gitu tumpang tundun diake serot gitu agak tadi belanja langsung melahir ke paon nyemak nasi jangan be kuah bebano tuh malu jangan kone asan be jangan kuah be lablab kanti jambalin kanti telah. Nah di subane kuah bebano ne telah jemak kone payu ento kampianga beten piang itu kan belah nih. Nah di subane sanjo sudah belahang tuh ngomong piang bukan kone yo sirap kepesirepane nah di subane sanjo teke inyoman jater ngabo basang seduk mulai kone ya ke pohon langsung nyemak nasi lakar nyemak bebano nih kuah bebano mimih ada payo belah beden makau kang kone yo ngelohin iblenjo yo ada belah payo ene gitu bene inyoman jater mesawat kone blenjo ulin peserapane nu masayo ragah pura-pura ya begitu katanya kene yo bene aduh cici memang mau kerah di paon busa adi sing ulah gitu inyoman jater ngelanturang ben mesaut iblenjo kaleng kemulahan kula ibu awak yang bos dingin singidang bebangun gitu bene iblenjo. Nah makelipan muan inyoman jatere puniki laut nyemak nasi kanggoang dedarane uyah langis majang ring semeton pamilet sinareng sami lamun suba merasa deweke blong lamun suba merasa deweke pusing nawang apa depanti elek mataken teken somahne yening ngelah somah depati elek teken pisagane metakon apang iraga nawang apang iraga sing kimut pedidi diduri cara iblenjo ento. Nah aye majering semeton pamilet sinareng sami sapunika satu balisane berhenti de aturan tiang yene wetan iwang lagi kirang tiang banget jonas gegerene si ampura Tiriang Sri Astuti perwakilan Reng Banjar Dlot Maleagung ngelungsur mapamit puputan titiang satu bahasa Bali puniki antuk para santi Om Santi 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 Om. Hilang ya, ayah seru pasang hilang.